Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš bat Sandra, znači. Tu je sa mnom moj bat Kristijan, znači. Danas ljudi radimo detektor laži challenge. Uglavnom ljudi, prije nego što počne video, uključite notifikaciju i subscribeujte se na kanal kako bi dobijali obavještenja kad izađe novi video. Kao što vidite, skillili smo na telefon detektor laži. I sad, fazon je, postavimo pitanja ja njemu ili on men. I u slučaju da slaže, pleska. Znači, begi stati, znači, ovako. Tako da ljudi, da ne želim mnogo, hajmo da počnemo. Imaš li curu? Trenutno nemam. Laži. Istina, istina. Jel imaš momka? Nemam momka, ali mi bio šakom. Nemam. Dobro je, ala, sad sam se usrobio. Da li me prodao za jedan sandvič? Pa možda bi, zavisi ako bi bio gladan. Nemam izbora, nemoj se. Bi. Laže. Dobro, pa namjerno sam slago. Ne. Hoće ti vrat za ovo, hoće ti vrat za ovo, joj. Da li misliš da si najbolji youtuber na svijetu? Čuj, najbolji na svijetu, univerzumu, znači, slučaj sad. Kako lažem kad znam da sam najbolji? Kako? Šta znaš da si najbolji? Nećeš me jako. Pa nije jako. Preuzmite detektor laži. Hoću. Prvo pitanje. 100 eura. Nema mi u ladici. Gdje su? Da nisi ti možda uzo. Ne. Pričaj sad. Posjećite ovdje nama. Nama sad. Pričaj. Nisam uzo. Nisu uzo. Znaš šta ti, znači odmah bi te ovdje ovako. Ofikarim ti glavu sad. Jesi peder? Ne, imam ženu. Laže, imam ženu, ima dokaz. Jesi peder? Pitao sam te. Nisam. Ne boli. Uopćite! Peder! Kako se taj momak zove? Nema momka. Laže! Za koga navijaš? Real Barcelona. Real. Za koga? Real. Za koga? Real. Laže! Imaš sreće, ne navijaš za Real. Sad te pociku odmah nama ovdje. Odmah ga pociku. Prestani. Alo, sam ćeš mi slušati. Uglavnom ljudi, ovaj detektor laž nije stvar, nemojte niš bukvalno shvatat. Uglavnom ljudi, ja sam da ste uživali u ovoj epizodi, ako jeste obavezno ostavite like, ako želite još detektora laži i ako želite uopšte neki challenge, pišite u komentare. Posjetite moj kanal. Uglavnom ljudi, ja sam da ste uživali i mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!